Hapadang gajing kam drugs kabajan man lakasngi hanong ba shalong kabapun long ban pau pen ringko bakakam khayi bat yadi yaw new dawai penbuat kala jorbha ka Meghalaya Drug Users Forum hakajing alam uba Neil Jaitli Khongwir kumu president boruba Bari El Kharmalki kumu secretary hi kam yaha panthat dur pen klamran yakibadi drugs hakilat pathai khubor bat shim bakani kan pendukhi yakibadi drugs bat kinom tieng shu hadin habut Kini kinoi alam kani ka forum kabapet ya kabha kamyat ki bakerni di drugs kidai yala dia ki balang ngop mensua hendrei ki bala lapat ban i no yo new jing di penbuat bat menta ki alam lenti ya ki weipat ki bakerni da ka jing kersan bat ai mensim bakin light na ka jing te kendri u drugs Habakan tho halor ka jing kem drugs jong ki seng balang kini kinoi alam ki laong bat dalile anam la ban pen kala yo badi drugs da ka bathat pen klamran lani ban penting yaki Kila ong baga don kam ka jing slok ai mensim ban pen klanya ka jing mot ki samla ban e yo drugs. You know what we wanted to gather here to show and portray that recovery is very much possible, and we are there people who are in recovery who have come out of drug addiction and who are doing well and are stable. You know, this is not being portrayed enough. I think too many aspects of addiction is being only shown as a negative part of it. The positive aspect of it is not being shown. And that is why this gathering has been called today, so that everyone can see that yes, there are positive aspects that come out of addiction. We are not condoning drugs, saying that everyone should get into drugs. No, but those who fall prey to drugs, there is a way out, and that way out is before you here today. Basically, for us from Meghalaya Users Forum, we are a congregation of people who are in recovery, and we also help and have members who are people who still using drugs and who are trying to give up drugs more. So the main goal is to advocate for their rights, their legal rights, their health rights, which is very important. Many of them are very much susceptible to things like HIV, STI, hepatitis C, B. So so many aspects of it are there that no one is really catering to. Okay, you have just a few couple of targeted interventions in the entire state which are run by the Meghalaya AIDS Control Society that actually cater to these needs, which is not enough. Mo, kamlong sufficient. Kumba fikili ba nangang kwa manong dream project actually see so far it has not kicked into reality. Mo, I don't want to be sarcastic, but then I have to speak the truth. They have invited us for many consultations and so on and so forth. Things are all on paper. I have not seen anything really taking off as such. Okay. Recently, the Molai Town Dorbar had got some, funds to run a kind of camp and counseling and service center. But I have not really heard anything from their end also. Means reaching out to the community. I think we all need to work together, right? I think the government has to work with community leaders and community as a whole so that this problem can be addressed. Otherwise, what is going to happen is only a select number of people from the state will get those services and the rest will be left with nothing. So addiction is not being addressed, no. Honorable Social Welfare Minister said that there are more than 2 lakh plus drug users in Meghalaya. Okay. Recently, NGOs have apprehended around 24 drug users and put them in rehabilitation centers. So where's 2 lakhs and where's 24? So that huge gap in between. So it's not even scraping. I won't even call it scraping. It's just like, just grains. So much more has to be done. Until we all join hands and work together, I don't think it's going to work. And one more thing I just would like to add over here. By force, nobody changes. I never changed by force. Barbary didn't change by force. No one in this room, you can ask them, has changed by force. Okay? You can take a boy, slap him, hit him, put him in lockup, put him in rehab. When he comes out, I give you a written guarantee he will use drugs again. So where have you solved the problem? So why don't you do this? This is a message to all the various NGOs out there. When you apprehend or you see such kind of drug users in your locality, Dong, Snong, wherever it may be, reach out to proper NGOs or people like who are from this background, who have expertise. Send them for the right motivational counseling so that they are motivated to change. Unless a person is motivated to change from inside, you cannot force the change upon him. Hakini ki banai kita yo blalet no isu I bitang I kabalong very negative sipang ka addiction. Ni idu ba
kadon kajing khenra ki jaka baki khna ki don kajing kitu ki bangop kajing keni di drugs but kalong ke lu ko bos musi but namar ba sisin bangyong hiban wanra jing kala how drugs ken ni de ban kli la dia tu ngila nem ban tre shidhem lani ngi don em kata kajing aisha ban yai tre namar ladang kajing tre kajing shidhem jongi kalong gum sao tu kan saja no tang sipur namar ya mentahi ban chupet hot ki kadon kajing khenra kadon lese kajing nong nu kajing pele rani ki khna ki ba ngop kajing di drugs hadu baki kimi ki pa bapli kim nut ban mi khman ngila mut hi ban ya keren ngila mut hi ban ai jing tho an rengi perkhat pa ek bah kami pa jong boro tingong ngin kan nak kham thanda la din dhabut ngin sa ya keren pa de kani te habangi i tu ki jing le am to long kalong ke ek pa ko susi ba katu ke jing le ke jong ki kanong manla ke jing kelaro hoi ngila le khenra po yo ngila le khenra po pulu han rei ba mentahi ngi ba only the place changes people have not changed kibrio ki jaka ban le thidran se po yo la le no shawai kinong de bla de bandi shawai la long ki la sakmalon te takadau ladangi don ke jing sidham mante ki mlang salang ne ke jing tre ke jongi ke dong kan de ban long ke continuous de ban long continuous ngidon por manta ban libat yu khna obla kerni di drugs apo yo apo polo ene ngide bru bandan ke jing sidham kin ban ngintip ba bali tu khna apo hadu tu put bali tu khna apo hadu tu put atu ngidon em kata ke jing sidham pat ba nginlet pa chi school kum kiseng bapel ngilit che school banaya awareness ngini kundu ikhna samla kadong bapel ngili keren ngidon em kata kejing ye para rio ruban wanra kejing kala dangi ibu kena na kadong u kena na kayeng kasem na ni na kur ka jongi u ya kelenti pemde hatu ngidon por ne em banle je selok yu ningi api tang lanu bunjot bengin yo ban penleran ti ha kejing im jonga kumrio ken ngan chu ngaba ke bakodor tam hangi gede kejing ke burom nadai ke burom jonga pi penleran pi that hadu ba next time thareng nda syakem manom leran chu nama kalong bun sin kita larangi kem yu wi khuna ba di drat lada man ka por ngi yu aban kem yu kalong ku mangi that yu unja ka tu kejing leran hadin ka tu kejing ka jingkwa jong kejing kala hauru kanuman chu ka jinjar ba namar ba majaba mentahi habangi ngipet kumno bante lakam ni ka yauni u drugs sapo kan ni ka imlang salang ka kidon ki restart ki bladon kalenti kan ni haban ni trelang namar jaba mentahi ho agi tu kejing kenrang i tu kejing lek kejing that jujing sya that du ki kena ki bekerni ka drugs labon na hendai kalong ke pat ka ba nong kumno nimdon crisis pat hapo ka imlang salang mensha por ba hakapor jongi por banginang di na syakem we yu kena obadi drugs nong thamai por si silom nom yo drugs yo ajenja banwat namar lighting lot hendrai menta pat katu kejing ye khanra katu kejing lek ke jongki mo ban kem mi to ka bosnusi kalong ningkong e bagi yo tangi victims kimyo tau big dealer e ngaklami i kerteng kita ki big dealer kita ki bala di deka senduk na ibar khot nang to ki ba syakem ka bosusi kalong ba itu kita tangki kena ki bakerni haka di drugs ngim yo i kita ki brio ki ba buat dekaan lu ka twet kan te ki i ba khenjet kentet haka jing trei long kadon kejing ko te ta kadang na kaleng jongi kwa hi ba long ninda long ka bala ye le ban trei lang namar ba ban takil hi lani ban te lakam yu drugs haka imlang salang jongi ya kum ba kilau ki brio kadon lai teli ka benta ka we ka supply reduction kata kade ka kamlam jong ka sarkar batte lakam yu drugs kum no burung saka imlam salang ka jongi ka demand generation lani ka demand reduction ka bangi khot kata kade ka jing selok ka jing awareness program ka jing awareness program di tangpol bayu opisa lani bom yu opisa ka jing selok ka jongi kum no bangin yele baki kena ki bampat di kinom ngap drugs kino ki kena ki belangop baki light na ka jing ya selok barkawi ka bakhadu par ka di ka harm reduction ka pamata mingi menta ngan su ai nuksai pi arpos na mensha po Manipur Nagaland hapor pas dang banjile drugs ngakma to ko por ki porlok jongi gitu yong ba ngi seti te bandalap underground dan itu tau leno mo misi khot bandalap leno ngi saksiat don bo saksiat no khosil don bo sak berngam deki underground te baro khot de kilet into hiding
ha ka jing ting ba khoi bun ba yari namar ting hi sa set ma ke ka baje pit ya ka HIV case pit ya ka hep C case pit ya ka jing pang ba per gizang mi namar ba rengkat ni hab bene lang ka supply reduction du kadon ka demand reduction du kadon ka harm reduction du kadon ka harm reduction kumba ki NGO ki le ki badan hapo jong kamax kadi man penduna swai ka jing ma ka bami no drugs la bande ko overdose death ba ar kawan ka HIV hepatitis C hepatitis B kini jing pang ba per na kini ka jing le ka jongi da ka bangi thar kini kena la dang ni bernyam mi kini kena kinuman chu ban sim service ka ba ma kalong ba yo mentangi ile bante lah kami kawi jing sniu kami pasal kawi jing sniu nomor ya ba mentahi katkum ka data ka bangi yo lu naka Ministry of Health and Family Welfare ngitip ba hame khlaya la da test sis pa ngut uku ki khna ki ba krni di drugs mut khalar ngut kin de ki badon HIV te naka uwei na pleng kisan ngut ude badon hepatitis C but uwei na pleng ki shipo ngut ude badon hepatitis B te kum kini ki don ki ba kumangi ong habangi pet ya ki bakerni ya ka jingpang tamo nim dei ban pet tang ya ka physical aspect jong brio ban te ban bom yu ban pelera nyu ban pencengai de drugs man ngi hab ban pet ya ka kom perkhat ya ka mental ka jong ni hab ban pet nang ni ngai ni khna ngi don lu krui hang ni nang ni ngasi keli manu na pedeng jong pi ki bampat don kataka jingmut ban societal day baro khai kies ngap namal wat danga ro ka por bangadi menchangam kwa to bong bangandi adu dokerni bangan tu bangan sedang menle ki kam ki bal along anti social kwa hi bandi dang sedang kumat persustanat LD ndai ngop ho ni jinjar don ki por ki bangla kwa yap bro don teng nang ni na pedeng jongi bun ki bala persang pinai kren begini kena pun ki bala persang ban peniap la di pen overdose dan bala mod pasino pun bagi jing dia kin tak ada ho bangi mut ban yele ya te la kam hiu drugs ka jela ka jongi de ban wanra ke jing stulam ke jing tiplam namar ba mencupen le rani ki brio tengah si ong ka fosi kan la ban wanra kanu ke jing kala pi wanra ban wanra jing kala si por bagi ting you can bring fear into them pila ban wanra ke jing ting in re la sai ke juhi tak ada ong ide ban trace hem ke jing sit hem jongi ke di ban ya dan tertai ni lah khatsan senem ngala teriak ni ka feel nas ngok ma kadang scratch na surface nadu ka UN no ka ru ka ong hi ba criminalization is not the solution kan ban criminalize ek drug user namar ka jingle ka jongi la tharai kan manra kan ka jingphar habaki ong open war ka kata lalong kum ka ek along negative sisin mo ong kathmar mut ka ek balong negative hi takada halor kini ka dream project kumba ngi yong i presiden mana ka jing temu dong ka dream ka biang palat henry ba mentahi ngin pa UI kin ba country kam tengi kerman ba kini kin three kam namare ba ya ba mentahi ngi pet ba open war on drugs kanum desu pat ka kentin lah ban penkelan om desu open war on drugs ada man open war on drug addicts wah ka per namar ba kajingte lah kam ni ha bonong kalong kompleks lah ba ban ya deal bat ka drug addiction kan kalong very complex kadon kam kajing trelang ni ngam claim ba tamangi ba ngila ban penkela hi brio ni don kam kajing trelang nadu ka balang nadu ka jing kasem ka pasusun ai manakani kalong babun ki mi pana kitu kina ki basha penleran ki phone yang yo ba baring ni le kumno ngan le kumno la da pimno hi ban mi shkmat ngamar we ngala le yo hidon ke jing susi apa ki shale ki kon kun tu hidon te ngasuang ki yai ap namar bangin saya keren hi kila pasangin nele hi ban keren bat ki ngin sa pedi hi ha ka imlang salang ba addiction is not always about negativity ngidon lu ki positive kan kat ni ngot ngidon kat ni ngot ngi kela gini kena pindapit ya story jo kan ni kat nu ka don ke jing bha ka bami na ka jing kerni don na pleng jongi ki bangop ha jing kerni dan ngi kela ngi da kela sisa hadu bangang ada pit kini kena don ki kena ki bangang mudur bakin kajing kela jong ki kan long so very pure so very genuine kan kalau long ke ke ba kum ke inspire ingi tak tahu ka force kata ka open war on drugs il never solve ka kabde ka solution inumla hi man le pila hi bani ha pulu ka tu kajing ya khandra ka tu kajing ya le be itu kena ki bangop bakani jing di drugs tang mane mesti pala don hi boy di yang turu tu pi ka pani. But what you're doing come take a solution. Maybe short term, long term hite in hadon kami ke jing Sri Lanka. Long term solution hi ke jing
kajing hi kajing esnutu ba kajing tiblem para brio kum para brio Halor ke jingjor ke pisah kabay day baka jing khayi drugs pat kumju ru haba sumar ya ki bala kerni ubak bari ulaang baka sarkar ka don kam banbu ya ki rehabilitation center ki ba don kam jing siu ulaang baka jing bam ya tay para brio ubala kerni drugs andalami na rehab bon sien ungop biang bat kumta don kam ka jing ya trailang ulaang baka long kaman ha Manipur na ka jing kan at snam kala penlong ki brio ban pai khmat san nong ba shlong ban khayi drugs namar ka don ka song sok song sngai ka basung thamula ba kalong ba ki brio ka society ka isi ya ki drug addict ma henre bon ba pat ki perlong la jingkamai ba dangi mata pinda peji apo shlong mata sang mi ki di rehab mo kum kitit hirdang mi mdan rupat ka we ru ka ba kebalong kebala banirap kin don proper guideline ba kumno pide ban bo rehab subo rehab set itu kena ang tu undami ngimtip unlong kumno namar bon sin hi ka rehabilitation kade kide ban non protocol kumno ban treat te mental asu ya seng rehab lot kena bakin wan ki kena don ki kena ki bala ali seng ki rehab sabar ka jela ki jongi ya pha sate kebalong long ba kat kini ki jimbon rehab asulong lupat balai ba kimpa ki okem itu kena balai kimpa asulong beli ki pa man sego hati mo namar ki rehab jumi yang ni ki don ki rehab ki babiang tolong nak ni ka jingdon jong ka jingdon jong ki ka ni ka nong kum ka jingkerni di drugs kalong ko ba ngingim la mate la kam yu drugs su namar ba ka don ka huge money involved man swa ngidang la ban nyo mo ka por bangi kerni di drugs ngidang la ban nyo ba ka nongut ubade mata kitip tu bu pisah baka pisah ka bon drugs takanaw kinong de do kibam di drugs lay di drugs lot bat kabalungo kalong bamanta pinday okem inu badon kti ha katu katim parang ko uklim meladi badai nong di drugs hang tu ken bakitip ba nganda klim meladi ba nganda nong di drugs nganda poi sakaan kin pelak kloy kaan namar kadang ke section ke ba immunity ladangi volunteer ladi ban rehabilitation takadaw ha jinglong hi kani garukam ka addiction kan bon ki ba claim lo kata te habay day ba kata ka pisa ba drugs ka bon kalong ka very huge money ba kalong bon kala don kam huge money hi bandi don kam huge money hi te mangi ba sakut la preng ding la sunang jenjar ai mangi te takadaw ngi kerpat ni sarkar ban sengploy kini ki rehabilitation ki balong free nambangi ki kena jongi kin yo le but ka solution kamlong patang ba labu se rehab kan lai ini ban perkhat lu undami na rehab tu kena ke social reintegration kumno ngin penrung biang itu kena hagi imlang salang ke ka bangi don banai hakum kita ki bentakin ngi kum ka fellowship ke jongi ngila ban IT ka diang ketika mon ni ka imlang salang namar nangi bar khoi nang ni ki bla sa rehab ni tip ba bon sin hi nangi ngi bla arung rehab ngimi syabar ngi relax biang ngi keladi biang namar ngimdan ke jingete para brio para ayu takanaw ngidon kami ka fellowship ngidon kami ki meetings ngidon kami ke jing kendo namar kumbaong ke jingpang ndai bong tang lap la jem sisin kanuman biang ke jingpang te pinap ban yaisha namar bopor khoi ubadi rum kala drakadik tang sisni ban kelar ko simpor ka imlang salang jongi dei ban sutu namar ngila don pala kini mesim ke bangi kwa no mata ninda yo kem nong di drug step rehab ngi kwa bala sayo la kala em mla ban di drug sum tang sisi pindi drug pimpat kerni ke simpor yu beri ban kerni tak tahu ngi dei ban don ke to mesim jingesha patient tak tahu habang apet ikini ki wiki seng balang ki bateri sidram mo ka jing tre ke jongki ka beli ban long ko buku mesau ko bong amane ka bawan sipor kejano kejing tre kejong ki kadai balong ke ba lenter baru dah kejing tre lang baru ngakwa banong badbu kendiat kejing tiplem hang tu dah ke ba khot lang namar dah ke penlera ni ki brio ngam tharai ki kin kela ki brio te habai dei pat kata ka pisah ko mong ka pisah halor kejing di drugs kejing keni drugs gaya kata ati ngin ong kumno la da ka sarkar hi kam parwan ra ki rules ki policy ki batamai tengin nelong tahi ki rehab kin nang mi don uban kamai nangi tegi ki brio la dam la ban te le kami ke jingwan rung drugs su tang tur ki brio ki kwa ban ne nama easy money pi easy money ba prio do drugs baru kani ke jing long jong ka jella ka ban sabar ke jing ka kani ka crisis ka badon ha Manipur ka perlong ki brio ki bawan na ka wi ke jella seni ka jella ka jongi pan namar kimdon jam the only source for their kasos jongki bakin sengkam sengjam jeni ki wan jeni ki iba
kum ke imlang salang jongi ngila sedang bantolor tak kadau ki beri ki wan ra lagi ni ki khnang bakin seng te ki di man te la kam lu ken ni di man check lu kum ki beri ki wan na ka wi pat ka bar jelaru ki wan ban le ayu namar bengi na ka ni ka jinglong ka crisis apo Manipur ka jingwan nu drug sula kalong ka ba la syadu sebab palat perkat ka sarkar ka kem drugs ka pho kilo ren chuang na sei ta crisis nginda let menta ban let tang la mukra menta wa drugs usuk te berkador ni dang yo batat dang la banian ni ador man menta man syam jula bani bargin menta dang la tak kadau kadon gejing trilang bar khoi tang mangi maroing mla tang maki maki lu kimla kadon gejing ai kti kamon gadang kana mangin la ban wa gejing kala kan gum ta te ni la jot ke mang salang ke jongi ke sisin bangi tackle ya kadrak si in ha banyat borosodong ngin ha ban pek ke imlang salang jongi ke balong kuno tak kadau ha kejing kena ke jongki le se ke tu kejing tre sit rem ke jongki kisngo bakade indre kim poi perkhat par baki bun ki men sim par long baki pen mong ke te ngati la di namar ngawan ka addiction background ni kadon kapor ba nam ta ke jing le ran ko aban yap no tang nam ta ke jing le ran nature rehab ki bun ru ki kimi ki pa na ka tu ka jing khenra ka jong ki ba phone ha ke jing ting yo ki sabat beng ki khon shim da karam lu ban yo le bu rehab perkhat ka poi du tau put ki kimi ka du an ki rehab man ta kim don ka ba batat ki ha ban sio tak kadau kumbong i presiden mene ar sangut nila yo bu i kena ketu palong e kat kum ka regis kat kum ka statistics bangi yo anapo ka meglai is control society ki ba inject ki don kumbalai hajar ngut ki badi ki labon ha tak kadau ngihaban pe ki tang ar sangut ki ba di drugs pinyo ngihaban perkhat pa kita ki ar hajar ayu ke ngihaban ni trailang bat ka sokar ngihaban ni trailang bagi mang salang kenapa kita kiwi ki ba like na kata katup bangin yo irap bakin yo ke jing irap ken barkawi lu habang ape itu ke jing khanra ka jongki ni khanra kum tu ni penlerai tu kalau ke iki ba belungo ba ni khanra yu drugs ni don puar hande ke jing sniu pat hadong lajong unong dikiat blak pat hadong lajong pat bobon kalau pa kamsa oh ki don puar ban khanra ki don puar ban le ek to ke ba teng ni rum yong to yo ka don kam hi teng mo hande pat ndapit na pedeng kitu ki don ka ki basa apo ka dong ka ba ka kiat la jele palat ki bisu di blak palat ni dei ban kenmau ba ka kiat du ka de ka we na ka drugs barim tam apo ke mlang salang lada ka jing sniu kami nu di drugs ba ka ba ki ong ka jing sniu kami iru na ka kiat lu pindapit ki don ki jaka kini ba khap sor don teng janmi la su blok be na mar la bon pra ki nong di kiat ka kali le ka roman nang tu itu ki nong di open be yang tu don ki kenja ki ba kham khap sor kum syapo kaliar don ki kin thi ki ba damit nang tu nu dia lenti show namar nong di sudah tu nimle ai pa di kiat lu namar ba ka tu kalong socially accepted mentangin target ikini ki kendiat ngot ki brio namar ba long hakajing long brio go jongi teng in da poi teng in da dom ni dom shawei ni company jing dom no shawei tak nang yang ngi kerpat ni don kam mi ki seng balang ni don kam mi ki balang ni don kam mi ke sarkar ni don kam no dia baro khoi tak nang ni don kam pa jing trailang kai ni don kam mi jing trailang kana na ini initiative ne kana kerja meeting kejing kenduk lang jong pi ba kini kena seng balang kadon ngila tho sapo ka meglai its control society ba kadon gani gajing dia te na kaliang jopi pile ayu te ngi bat ka meglai its control society ngila yarai ban penlong ka we meeting ba kata ka meeting tharai ngaklami oleh namang ados deli te hata ka meeting kadon gajing khot tang ba ngatrai ki bawan ru imat kiawan tang ki klam song ne bro si ni ki klam song talong ka klam seiso kin kata gajing keren te nakaliang kejongi ngila persang nakaliang ka meglai its control society ru ngila persang tambah hadu mau benta tengin pat yo ai no ka uyu so ala ni kanu ka rai ke lanu kanu ka jing trailang ngom kampat don ke जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं।
राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।